skuru jobo bundi yijose michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya computing and informatics department Mbabuate, ICT, computer programming, cyber security, Buiko, digital animation and media, assessment ya building and civil engineering department, Mbabuate, plumbing, building technology, assessment ya electrical and electronic engineering department, Mbabuate, electrical engineering, power option, electronics, Buiko telecommunication, assessment ya institutional management department, Nkurubari, fashion design and clothing technology, hairdressing and beauty therapy, and some ya health science department, Mbabuate, health records, IT, na community health, as some ya business studies, Mbabuate, human resource, business management, na supply chain. Inche Samarita Dr. Were Mumanyi, the principal, Warabu Technical Training Institute. Warabu Technical Training Institute, igere Nyamira County, Kebirigo Market. Warabu Technical Institute igeko some abana nade kuru chikosi nyinge chikosi echi igachire cha magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoreso bwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotigo mwana ngaberesiko ngoko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose school yaito okoreto omwana oyo tomoapuraire tomobeke serikali aiguchibesa chie government scholarship gose capitation aiguchibesa kurwe serikali ese motokoruka help aiguchibesa cha CDF igo omwana oyo ekera iruchibesa ichonsi igemineti nga igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera nga tobwatie besa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora masomo achigwekonya nanda achikubakonya. Intake January 2026 nigo egendrete ilikirero bwenyori baga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asebare kisi ikonge angeno muchoke brigo asamange bakiresimi inuti isano ibere inuti isano ibere inye isano nemo ibere eyemo isano isano nemo inye inuti isano ibere isano ibere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute, technical skills for development. Chitariki ni 14 omutinyi noyo kabiro mwaka noyo bwechirwire 2025 nomo mwanchomu rigererinde no kwegena mbiole andonsia sole na gukwanire nabo igo kwarigani kanyura mwana maya ye kyonga chinsanye chiabo no butiko ritirane sera sinyakunde hasense meliu manyirilyo nere fenesa nyabuke na gusabire tuskare. Kuchaka hekyonga chinsenye nigo abatiterelia betu muyenkoyo ya Manchester United kubaterana na Getembe TV na Getembe FM nigo litukolia lero bara umuyega bukurusia na kwenana amanyinga senyegitali ya Kisi Teaching and Referral murobelio holengete gotolia amagima kukona chingekicho nigo batebuna kandone gosoli barene kirenga kyogokonya abarwaire habo amanyinga ababolete asoboigo chinyagitari chigendete gwetera omuchando gwokuremerwa amanyinga omuri kwito Daniel Ontiri orobotirwa senchira yogwikirano.
Chingaki ensingima yalinge gochengera lituko lia banchani wase Valentine's Day lili gochengerwa kero mwaka chitariki 14 cy'umutinyu kabire kurwase county ya Kisii getaseni kya Getembe bakubwatirana n'abatyotereria begosori yenkoyo be timu ya Manchester United nigo barabwo baira litukeli asokorokia obwanchani gochese bali no bulemerwa bwa manyinga nabaroire au kurwase rogongo rwa Nyanza na chakia umuroberio wo kurusiwa na kwena na manyingabo asinye gitali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital twanyara goikaga kworokia obwanchani boito ese balia bataimanyetie ngakere babwato boroire gosebanyore chi accident intuntware konyara bwanchani bori bonde lakini bwanchani boito natobegete red etoko konya e society asenchera yenkoro yani enchire ya Yesu kyagara yani moroche ukwana chinga kecho nigo bakwanire kirenga kyabekenene mono chinga kechiga obulemerwa bwa manyinga obugenderete kwene kiwa hasi chinsemo au haiga Kenya kando nego soli yenkoyo manyinga nakea asenya gitari ito nakiyato segete tamono tukatara chimidia chito chagusi to mobilize abantu bajira sobonge baka baito basa nombacha bali timu yensi nini ne chiache sinchiacha barusiria manyinga abantu bale kuri kanisa batokonyira manyinga komenta nayo nigo bakwanira uya bukurusi bwa manyinga asogotoria magima na korokia obwanchani ase bali no bulemerwa challenge sto ja twatwara abantu bo baito cha kurwa manyinga timaitende wakara batago cha warwa manyinga abantu bento gocha bunu muntu ndwenso ko ende clinic yaende aba attended ama digital gate ngo cha agende aba attended otherwise kurusia manyinga negento kya maana sana inga bunu mutoko cherwa muto ukina buya kabisa akarurweta manyinga ukoigubu mubiro buya kwe kwa gusuire amarwira mangita okonyoya kwa kurusia manyinga tubwate abantu to konya chi county mbalimbali Transmara ngochera Rachuonyo ngochera Nyamira ngochera Kisii nyene no eregiga abandi barukuru Migori bachagiga ega because Kisii is a teaching and referral hospital cases chire complicated chance bino chigo chagugiga igo tuteta manyinga sobonge tokonye kesi echigo chagiga giga bado ntegese ndi kunya gusegeta abantu besokia sobonge banyare ko bago donate manyinga usikuru manyinga ilinde gokonya amagima y'abantu isikogega kurupotire getaseni kya Getembe kurega se county ya Kisii litere nguru kwa Daniel Untiri Ibuno homo likito Daniel Untiri ha soroboti uro yamate yomuga kapiusi yesimba korwase kenyaro kiegetuge isokonti ya Sungututa hewadi ya gesime bunge ya Kitutu Masawe kaunti ya Nyamira igo yo sokire na gosaba bale no moyobu gwancha kubakonya ili muga kapiusi kesimba hanyore bisabwa hevyo harengete kugora heliogo kwegendereria asobugima bwae kurengana no muga kapiusi nigo hakwera buno burwairo bwae nigo bwachagite emyaka 5 yerire ekero hanyorete emibasukano yepara muri kito fadigadi Gisemba oroboti rwa sinchira yobwekera aiga nasenga yomoga kapiusi Nyamwaro Gesimba oyo oberega koba omoroire asegeka kemyaka 5 bono maega yere konyora emibasukano aho yepara korwase kenyoro kya igetugi kegotoka esa-blocation ya Sungututa ewodi ya Gesima omogaka oyo iga bwemyaka 52 nigo arigetie abubare no moyo muya komokonya erianyore ebitoki agenderere konyora amario asama lietane yangu Kapiusi Nyamwaro Gesimba aiga nonka go ndo morwaire asenje chacha nanyorete isano na yamachi para narwale myaka 5 akina se myaka 3 yaitete kuri nyuma na kurigia burere kibondiete namanye tusichacha liche para chandete ro burwaire bwatete kondi bogasaria enaba system yani obonyamase bogasareka kubekimo chekimo kende ngiriko bwatana na sengenjo na bere ndwale tama tukamange chibasengo tumia kogorerio nisingi chiri bukomebere kero motienyi mari onkonyura na tari mari amakana ichinguru chinane leo liko ngasinomet lego ngapeskora lego ngatamsos amona yanda mange kubwatikana naya nigo murugyoye asereta Rosemora nigo akwaniro borendio bokongu omugaka oyoiga oye abwate ekinere asabire bakonywe mwako igaro murwire mono sana ikiara no tomenyeta mu nyumba
na bagosinyuka karo kende koboka korwa sare bono nchina wonko ebetereri muno mong'ina namobwata oboka namoikaransia kiriata gete okora ikiaire inere egasi yane gaki ongosaba abarai baminto bonsi mogakoyo otumire chibese chinyinge sana twaonire nyone ebinto twabwate biaerire bono nigo ngosaba abarai baminto mwanche momokonye ekiagere omotienyi ako chiri 12 gwakana mario gakoreta aya nigachire rituko rimorioka maiga yensengima gochengera rituko rinene ria redio nigoboigo omogaka Pius Nyamwaro Gesimba oyo oinyore gochakera omwaka o 1985 nigo arenge gokora oboraria ase getaseni ekemo kia redio ekio kiare korokwa KBC Kisumu nigo bono akwerera enchera bare gokora emirimo yabo yarenge gochakera mwaka 1985, 87, 88, 89 paka year 2000 and something litwaje kuroro emiaka etu agakorire meremeye twagwana twarike script yari ya Kisumu twarika kere kipindi tugukwana goikorike arenge twekebindi getu gya chinsa 10 chamara wana twakanya ibaga chiteke 30 twakwanera igoro komenya ku musaja no mukungu abari gotwari ganya sokoro sibindi James Kinara na igena na Simeon Chae amana bari bande bare ngororo yorende baka arisi Chae gayo chagoja kwenye twarabera orasama tukaetire na asebono ama Patrick abera manena sana ikiara liria twari ko biteka chinke Hingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira Injefa Tigad Gisemba Bimuno humuli kitofadiga Gisemba hasoro botiro ujumbe we kaunti ya Kisii Doris Donya Haburi igagendelia chitaro chaye hase byombe abune nchire ya moyo gosegeta babwatani bebyombe byo litiko lya rero Donya nigatarire factory cha ya Gianchole egiye kutoka monyerero hebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii milioni 200 ntuta milioni 8 ege simoko lema akabasa lyo kota makulikera abana chintakana chisanitary tawa itoko primary ebis chinetyo kwana na chiwindi cheo ko wara abanyu no komera no nyasa wacho ko bageve seria akagoswana mpaka tobole nyendire abangana to akairi chibesa bunenche abakana bako bajumbe bako yani gakuno ni mtota ndoro kobeka no enda macho kana tutai bukende kyoyueta mache enkore yakora teki erebuya obo ko esibie no nyakwa rwarete okonyora kwa bweni kono mugusimache ndobwa parangia ndobwa chistima ndobwa bari bagwategeregese omarembe nkoro yeito imibuna abanyina chizo chikitokora tiki oyo bono yatoka etotigerete nyasaye tu so njena kina teberete tigande mekoboyera ke menterio giriane toka no gosaruko abana baiseke toka no goitu kwa abanyene kegerekero itire no marembo uri turi gochoba kuya ochiriko montago goita naratara maroba baira ika yani montago gwakoro no nyene kero ko imoro mwana komo ngoro bero romogo mwa ta chukuleta mweye ama bera yekera ile turi ko chenji oronde tumo bateba ekyo mekene mogo sangre yali chiri winyi mo bata makabesa ni chibese ase mogo tacha mwase senigwa kwa magena ora nchikuleti elinde yuna liumwa murekerete mutango manyete kamba na mwa manyire unenchere yamo yogosira chisemi hime ye bunge ya West Mogrange County Nyamira igo mujumbe Steven Mugaka agendereria gwikirania mugendero yo korosie virasi asabaga kuigole ibirasi bire bya skuru ya secondary ya Nami SDA abigo nigena na chipasali cha masomo chisaine henuswe milioni ase skuru yo hasibo igangendera kwene kibuno mubaro mokebwa barokigwa ni gotumita mabori elibegwe epasali moli kitofadiga Disemba no robotirwa sinchira yo wikira
Omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka nigo agendereirie omoroberio bwa magenderero ase ebunge eyo anene asogosira chisemi ase entundeye abeirega koigora ebirasi bibere ase skuru ya secondary ya Nami SDA eyo egotoka ekenyoro kya Geseneno ewodi ya township. Igokonya mumanyire nga skuru teye kurukunami besa ya kwagacha jana goika besa ya basari jana goika. There is sababu lero the good news ne yanga huyo shetani amefanya nini? Ameshindwa. Aiga boigo nigo aenanire chipasari gochase eskuru eyo korende nigo omubaro omoke bwa borokiwa abo batuma amaborio boigo ogendrete koenekiwa. Sasa hii $500,000 ya wale waliomba pesa 175 go abana bange basabitu basa nduserio busoku wo nesika angane milioni na imokigo cha motago nkonya nsombe milioni ngocha nkonya mole nsombe milioni ngocha. Etaro ejeiga ya magenderero ime ye bunge ya West Mugirango nigo boigo ya ikiranwa nomo MCA o township o Muskedi ukimasira aboigo uria ubonyamatuta o Muske Julius Matwere abwate baira chinga kichabo na gukwanira amagenderero emirime okoreka West Mugirango witraso mheshimiwa Steve Mugaka ekoreke buya ekonya abantu baitu ekonya abana baitu egere abana bakole skuru buya abayibuli banyoro umuriro ebinyoro birabe ine abere ri gose to nyore pa puntu atebere ngatobeke kioski ari mate tundubari to bishya mate twasibino ne tundubari kasi yete kali obyo ngombe tibekere dia bari mwabari kuna godaro mabe ana aliye sina matebi abeko mutuga ona matebi na yetalira kabisa nole bibera intutumira todo siba bako no gote banga sina saba kanyete sina saba mbono tato muntu tukumbe ati otara yika baba tena ke komoko ntona kweta ja bai sina saba ngo ikere ekare yiwe ja koika kwano so motate nene no hakukorera omobita yote koro pasarama ensemo yende nigo abaibori abaigo aborokiwa beskuru eyo ya Nami barorekanire kuburia omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka abagorere epasi eskuru engana omujumbe oyoiga abwatoka enganeye. Unasema naamini noma ndio kumenituma niende kwa Rais William Ruto nimwambie mnataka nini? Ati mnataka nini? Unataka basi kutoka kwa president basi aina gani? Hingo reporter Getembe koraiga se county ya Nyamira Njefa Tigad Hisemba. Mo seneta we county ya Nyamira Homusko Kongo mugeni niga machiro mura ibiense ha sogotekerania magendero ha sense ya Kenya ukona kurwa kitengera he county ya Kajiado nigo mugeni hateruna na chikubwate se Fred Matiang'i aseganga yo kulige kirugo kyobura ibense nigo boigo hamocho botenelwe kyama kya ODM asoko gendera kubwatana na UDA. Mimi nataka niombe wananchi wote ambao mko hapa, kuna njama ya kutuuzia uoga. Tunaambiwa kwamba tusiongee kwamba President William Ruto hawezi kufanya one term. Hati Afrika ukiwa rais huwezi kutolewa na wananchi kwenye ofisi. Si nyinyi mnapiga kura ama ni Mheshimiwa Ruto anapiga? Ni nani? Si nyinyi? Na tumeangalia Afrika. Kuna wengi wametoka katika uongozi kwa kufanya one term. Kule Zambia 2021 Mheshimiwa Lungu alitolewa na Echilemi Akainde baada ya kufanya term moja. Mheshimiwa George Weah kule Liberia alitolewa baada ya kufanya one term. Mwaka uliopita mliangalia kule Malawi, Chakwera alienda nyumbani baada ya one term. Kwa hivyo hata mimi na waisi hapa Kenya, msiuziwe uoga mkaambiwa kwamba hamwezi kumtoa Mheshimiwa Ruto kwa one term.
Kwa sababu tunasema Ruto aende nyumbani ni kwa sababu amefanya maisha imekuwa ngumu. Ushuru inaongezwa kila wakati. Mwezi huu ushuru wa NSSF umeenda juu. Ukienda hospitali wa mama wazee wanaambiwa sijui NHIF siku hizi ni mitandao sijui nini. NHIF is not working. Shule ni shida. Mnakubali huyo mtu aende nyumbani after one term? Mnakubali? Na sisi tunataka kusimama na Mheshimiwa Matiang'i. Na iko wale ambao wanasimamia chama ya ODM. Wao wanatembea hata waenda kula ugali usiku huko na William Ruto. Sisi tukionekana na Mheshimiwa Matiang'i ati tunafanywa vitina. Hatuogopi bwana. Sisi pia tunatembea na kijana yetu. Mnanikubalia nitembee na huyu kijana yetu? Na tutafute hii kiti. Wangapi kwa mkono wanasema tutembee pamoja? Yes. So sisi tunakuweka kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Matiang'i. Wale wenye wako chuki tunasema shetani afanya nini? Yes. Kwa hivyo kila mtu auze sera zake. Ule ambao anataka kumezwa na UDA amezwe. Wale ambao tunataka kusimama na wananchi, tulete mabadiliko katika Kenya yetu hii, tusimame na wale wenye wako pamoja katika United Opposition tukisema kwamba mabadiliko ije katika Kenya yetu. Aba usima wote na nainte sama ngana hiyo. Na abandi bakonya gotobete bitoko rugusi mubasabere ayo Mheshimiwa Toi. Otora bantaba ya tokaribishe to Mheshimiwa Korokusairi. Tomaite bakekero. Lakini yago tobete bite no igoro to yetenga yuete ndamwamu nga Matiang'i na chako ubwo jusi na babo rigiji na babo Kalonzo bono igure ndamwamu. Motakwe banga banyali bale lakini motoro waseri gusiye itobano wasenga kimaba taba na inji. Murai w'ikiama gĩa DCP hoiwa igo horenga umukonyi w'umurai w'ense Rigathi Gachagua igamuchiria serikali haso gutikirana magendero cha saba na nchi ukwana hase wadi ya Merile hebunge ya Narok North County ya Narok haso kwariganinka homurike munene w'ikiama ikio Martin Ole Kamwaro kale n'abarai b'ense mili kwamereri serikali Gachagua nigo hamuchiro murai w'ense haso kwenda kuri chira cyobokora Mulikito Diboni Asanya oroboti rwa sinchira y'ubwikirano. Abarai bensemerie kwamereria serikali bakorawa no murai w'ikiama gĩa DCP oyibo igorenge omokonyi b'umurai bwense omukoro omusikiri Rigathi Gachagua ningo baikirana ase ward ya Melil ebunge ya Narok North County ya Narok asuku mwarigania nka omuriki omonene bw'ikiama ikio gĩa DCP Martin Ole Kamwaro ukwana chinga kicho nigo Gachagua arorekana komocha murai bwense Dr. William Ruto asoko gendera kuria chira chiria chitarigo ikirana anenoguchia saba na inchi bensemeyo. Mama moja rafiki yangu hapa zamani akanipigia simu akasema, mheshimiwa, hatutaki ukuje na ndege, tunataka ukuje na barabara uone vile tunaishi hapa Melili. Mimi kutoka pale Ntulele tumeingia hapo pahali ni kilomita 37 peke yake, tumechukua masaa 3. Mimi nimeona aibu ati ya kwamba hapa ni Kenya. Nimeona aibu Kasongo aende asiende, kitu peke yake hamuna ni barabara. Na mimi nimeona hiyo na ni mzuri, nimekuja na barabara. Chinga kicho Gachagua ni gobono aboriria bamenyi be county ya Narok kubwatesia abarai bali bakwamereria serikali asate birenga amatuka bwango iga mbachi kumuraria omurai oyomo oyubarachie ko bwatesia asoko mwakere koko anene asoko ligekerogo kyo burai bwense asobochorio bonene buri busyo bo mwaka bw'ichiru 2022. Huyu Kasongo tumepangia kabisa, tumepangia sisi tutaketi chini. Mimi napigania urais, Kalonzo napigania, Matiang'i napigania, Martha Karua, Justin Muturi, George Natembea, lakini tutaketi tutoe mtu mmoja wa kupambana na Kasongo. Watu wetu tukiamua ni Kalonzo Musyoka mtampigia mkora, tukiamua ni Matiang'i, tukiamua ni Martha Karua,
tukiamua ni Justin Muturi na tukiamua ni Rigiji. Kwanza wakiamua ni Rigiji, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Egati yabarai baikirana aroro asomo yego yueni ngobono bamochia abarai bekiama kia ODM anene asoko mwaka isiko omurikyo munene w'ikiamekyo omoseneta we county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna ayega maiga jokorekana komochia ekiamekyo kia ODM asoko bwatana ne serikali anene asekiama kia UDA. Ile chama zingine tunaambiwa vijana ni viongozi wa kesho, si ni kweli? Sasa tumeona chama ingine inatoa vijana inawafukuza akina Sifuna, Babu Owino, si ni kweli? Niseme ya kwamba ile ODM ya Mombasa nimeona ikisema ati Eugene Mkabila. Wao wanaona ati ile cheche kidogo iko kwa macho yake na waoni ile gogo kubwa iko kwa macho yao. Abarayi abo boigoni gobono baboli abana inchi anene bensemejwe kubwata ebibande na kwelikia ko baba kichikura asobonge asebate birenga inere nchire yemo yowechorera abarayi bagwenerete nabo gukirania amagendero chinsemecho asowakira abarayi balia barabakonye chinsemecho asobochori obonene bulubosio. Mambo mlidanganywa na inaona kama mmesahau. Muliambiwa serikali yake itawawekea bima ya ng'ombe zenu. Ati ndio zikikufa kwa kiangazi mnalipwa. Mmesikia hiyo bima mahali? Mmesikia? Sana sana vijana. Hii ni vita yenu. Nyinyi ndio mko na kesho. Na kesho yenu mutaitafuta sasa na kura na kipande na kupiga kura kwa United Opposition, wale hii timu itatupatia, si ndio? Vijana, this is your election. You must come out. God bless you. Ulipotereka tasenikia ukia gatembe elia na inkoro kwa Dipon Asanya. Na sorobotero rwa Dipon Asanya mwancho murigereria hata nyoro motimo komo ketu kwirana tugende ne kyonga sinchira yo boikira. Ine nuganeti konyora chisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January yuegenderete nigo bakuru chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as Nyaliwadi Masaba constituency, ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi tubwate chinjira mbalimbali tukubakonya kwa rama itenga abayibuli baito gotwara barobwa asengenjo ya school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips ejie kuba funding kuruase serikali pamoja na funding kuruase High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora kikosi cyabo asobworora na kutabukia kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kisikiri ekira abakonye isikalia
January intake intogenderete karibu. Intake ya January niko egenderete ajirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, imishangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, inyangi usuko kwa kuyomino, emijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro nigetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp wosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security, pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Karibu na inde homwanchwa homorigereria ukonye bumurai wense Professor Kithure Kindiki nigene karibu na tagochi kwenyegeria ne chinkwana chumurai wekiama kia ODM Oburu Odinga asikiri nige kiame kio ke ODM kemerere tobate hekirogo kio mukonye bumurai wense asobochole bonene bomwaka w'echiru 2025 ukwana se bunge ya Maragwa Kindiki nigo baigo haruro kuboria gochia sabarai kobekense mu siasa na ukorera wananchi amagendero hayo babachorete hengana yegwa kubokona barai bense miyo kati abo mujumbe webunge iyo Mary Maua.
Fire si fire. Ukijua ya kwamba mtu mzuri ni mtu wa kuchunga kazi kwanza, unachunga mambo ya kazi. Hapa unaona wa maua amesukuma barabara kwa sababu anajua hii barabara ikikamilika atapata 3 term. Angetaka mambo ya fitina, angefanya fitina, ikifika 2027 next year hakuna jibu. Good leader knows when to talk. A good leader knows when to work. A good leader times the best possible time for every activity. Siasa itakuja ipite, tutabaki tukiwa jamii moja. Lazima tuhakikishe yale mahitaji ya watu wa Murang'a yameshughulikiwa na hii serikali. Hatuwezi kukubali ati hii miaka 5 ikwishe bila maendeleo kwetu, ati tukipiga siasa. It is not possible. Lazima tuhakikishe barabara zimejengwa, bei ya kahawa imeimarika, bei ya maziwa imeimarika, tumejengewa masoko, tumejengewa manyumba, tumejengewa Technical Training Institute, tumejengewa KMTC, tumejengewa stadiums. Ndio tuhakikisha kwamba tumepata haki yetu ya kimaendeleo, kwa sababu hii serikali ni serikali yetu ambayo tulichagua. Ni vile sisi tunajua kuna majira, kuna time ya siasa, kuna time ya kazi, na ile kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake, sio kelele ambayo amepiga. Mimi najua kwamba tutapanga siasa yetu vizuri, hakuna kitu itaharibika. Tutajipanga tu namna hii mpaka tufike hapo. Ni fire si fire. Harambee! Harambee! Wanataka tuseme Maragwa ni tuta. Wangapi wanataka tuseme Maragwa ni tuta? Tunataka kazi kwanza au siasa? Ukiinua kidole moja na hakuna kazi unatufanyia, hiyo itatufaidi? Tunaona bahali tunaelekea, Your Excellency, we are happy about it and we can see there is light ahead of the tunnel. Ni tutam si tutam. Kindiki ni fire si fire. So tunataka kusema wale ambao wamemezea mate kiti yake, tuambie come slowly. Kujeni pole pole bwana. Kujeni pole pole. Huyu ni wetu na tunamdefend. Mtasimama na Profesa Kithure Kindiki. Anamaliza 2027 na 2032 hata tunaweza mpanga. Ese ya Kenya nigo yawaterana ne chinse chinde guchengira lituko lyo bwancha nigo se Valentine Day. Abananchi nigo besokia semechi abunenchera ya moyo gutingira litukeliga ase chiamate chiabona boigo abanchi babo. Oboncheria bamuga nigo baene kibuna lituko lero nigo lengeli ya kolenganiwa na matukande ase baba kanyora efaida nene. To the couples out there, this is a day of love. It doesn't necessarily mean that it's only for the couples and the people who have partners, but you can also gift your family members, friends, gifts and also flowers. Come and get a bouquet for your loved one. Very nice bouquets. Flowers are not expensive. Honestly, if you get such a bouquet from someone, you'll generally be happy about it. So expect more customers today. For the bouquets that you have today, the price ranges from 3,000 to 3,500 Nani water bouquet. So yes, and I also want to wish my girlfriend a happy Valentine. I'm Hilda. I come from Mombasa, and I'm grateful for this day, even though I've not received a gift. But today I've received a flower from my fellow, and I'm grateful. Thank you very much. Mimi kwa majina ninaitwa Mary Musimi, na ninasema Valentine niko sawa. Siku iwe mzuri na nipate maua mengine kama ambao mmenipa. Na pia mimi nipeane na sorbotiro monchumo rigerera no mwelio wa mangana mayaye kiunga chinsenye chiabona butko eliterane seira sinyakunde hasensemeli bimanyerero nikalinge fenesa nyabuke na go sabiro twaro butko na boigo boligereria urubia.
Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.